Le swafa manu malo Yesu Keriso le au tamawhai. O te whaatalo whātu lo sasunga le taitai, lo sasunga toi ina penisione no le wala au, ma le whale tua ia penina. Whaatalo whafoi kampani taitasi, ma o lātou taitai, ai tainane le paia maulunga le ekalesia, I ona tulanga whaalupe. Whaatalo whafoi uso malo ma whai ona tātou whaitapua inga I lene asasa, o le lotu au tamawhai o le nei ekalesia. O te whaatalo whātu fo'i, I o lo o mai moa mai upe ngata whailangi, ma lo le soifo manuia ma le langi mama. O le kampani le nei, a le aonga sa. Le manatu au tū, matua I la le anganga. Matua I la le anganga. Spiritual maturity. Ua mau mai le tusi whaetau mai le Iakopo, mata upu mua, whai upu se fulma le iwa, se o le lus fulma lima, au le matua, ua maua I le Iakopo, mata upu mua, whai upu e lus futasi e whapea. O lea fo'i, ia lafua I ai mea ele lea uma ma le leanga e silisili. Ia talia ma le wha maulalo le upu utsto ina, o lea e mawhai ai o na whaola ina o toa nganga. E whāwaenga o vai ai le nei manatu au tū. Vaenga mua, ia pū lea lo loto. Vaenga e lua, tatalo I le atua. Vaenga tolu, ia whaavai lo o langa I le alofa. Ma le vaenga e wha, o e wha lolongo, ma e ana I le upu. Vaenga mua, ia pū lea lo loto. Controlling your heart. O le pulea ina o lo loto, o se lu I tau whainga tālea mo I tātou uma. A wā o le loto, e le na o le nofoanga e iai o tātou langona, ai o le nofoanga e a fua mai iai o tātou mawhauwhanga, o tātou manaonga, ma a tātou filifilinga. O ina, e tātou tatau iwi iai ma le ita, le wha noa, le fefe, le te ena, ma le popole. O vaenga uma ia, o lo tātou tangata soifua. Ai o le pulea ina o le loto, e le whapea, o le aini o tātou langona. Controlling your heart does not mean removing your emotions. O le matungo whia le tusipa ia, e le na tia e tau I vinga I tutonu o loto o tangata o le atua. E te le tangata na filifili e le atua, ai sa lātou whia ngai fo'i malangona moni. Tātou te waai a tāwita, o le tawhia ngai ma le fefe, au le itau makuliata. Tātou te waai a yopu, o le tātangi, whasilingia le atua, ma mawhatia o na o mea umana le iloa. Tātou te waai a mose, o le salangona le mamafa, o le tiute, o le teitaina o Israelu. O nei tala, e whamanatu mai ai, o le iai o tau I vinga I tonu lo loto, e le whapea, ua vai lo whatutua. Having struggles in your heart does not mean having weak faith. A whai tātou te wā ai le o langa o Yeremia, tātou te ilo ai se tangata, na filifilia le atua, a o tala lawa o ia. Satu ina atu Yeremia lona o langa atua, e lapita ia le nu o yuta, ina ia toi fo I mai le atua, au le o mai le whaamisinonga. Ai o le tali o tangata, sa lātou te ena o ia, sa lātou tau e muia te ia, sa lātou whaalumaina o ia, matau whaamatau I lona ola. O le mafuanga lea, e masani ai o na te ua Yeremia, o le berewhetatangi. This is why Jeremiah is often called the weeping prophet, because he wept for his people. E le tangi Yeremia o na ua le eso na whatuatua. Ai sama mawhalona loto o na lona alofa I tangata, ma lona tingai le wa ai atu o la tolu liu ese mai le atua. E le ina tia Yeremia lona loto mai le atua. Sa ia au mai o na tinga, o na fesili, ma o na tau I vinga I loma le atua. I le mata upo e luse fulu, ina ua uma na sasaina o ia ma tuuina le fale pui pui. Sa tote wa ai ai le wha ate na inga I tatonu lona loto. I le vaenga lava lea e tasi, na ia vi ia le atua, ai muli ane, na ia whapea,
ia mālaia le aso na o whanau mai ai. O nei upu, e whaali ai le loloto lona mawhatia. Au le mea tāua, e mawhai ona iai le tingai lo loto, ai tuma pia lo whatutua le atua. Faith and emotional pain can exist at the same time. Au le whatete inga sili o le loto Yesu Keriso, i le whato ango ke te semane, sa sila fia Yesu le mea o le a o mai, le whaalataina, le sasa, le sātaro, ma i le nātemi, tā tuti wa ai, le lo loto lona loto, ma lona tangata soifua. O whamatalaina e luka, o lona afu foi, ua pei o alu toto, ua pa ui foi le ele. O le tūlanga e se atupu, e ta ua i ngana whaperitania, o le hematodosis. E whamatala ai le mawhai, o na whewhi loi le toto, ma le afu, ona o le o ngaunga o le mawhatianga whaletino po langona. Sweating blood is a proven condition, and it only happens when a person is under extreme stress. The fact that Luke showed this detail is very significant in understanding the position of Jesus' heart in his last night before his crucifixion. E leʻileaini langona o Iesu, sa ia langona le tinga, le mamafa, le mawhatia, a sa ia tuui nātu lona loto i lona tamā, aua le whaia loto, a o loo finangalu. I aso nei, e tō tele tangata lo tauiwi ma le popole ma le whanua noa i titono o lātou loto. Ai o Yeremia ma Iesu, e aua o mai ai tātou. Aua tātou tinana ina mea o lo tonu o tātou loto. Aua fo i tātou tituina atu nā mea e pūlea i tātou. Ai a tātou a mai o tātou loto i luma le atua. O le matua lea nganga, e le o lona winga, e le aini tau i winga. E le o lona winga, e le aini ti ngā. Au lona winga, o te iloa mea lo o tonu lo loto, ai o te le tuina atu ia mea, e pūlea e le fufuanga o tuina mai le atua ma lo o langa. Spiritual maturity is saying, I acknowledge what is in my heart, but I do not allow it to control God's purpose for my life. Awa e mawhaina suia o tatou langona, e mawhaina suia o tatou tūlanga, ai tūma o bea wholawholanga le atua. Tusi whai tau, umau mai le Yeremia, ma tā upo e lusi fulu, whai upo e sifulu ma le whā, ma le sifulu ma le lima. Ma le Luka, ma tā upo e lusi lua, whai upo whāsifulu tasi, se o le whāsifulu whā, whai tau wha mole mole. E whawhanongia tangata, na awatile tare le tsoma, o whape atu, o whanau atu o le tamatani, o te whawhawhiwhi e atu ia. Maliwa se lea o ia i ati ato, e pea le tonga le maana mao, le soturi e lea o ia o te tā, o whape atu, o te mai, ai whina ngalo iai, ia sele me ipu ia te au, e awa le whaia lo loto, au lo whina ngalo. Ia te ia le amiru mai le nani, o whaamau si ia te ia, o ngā o ia, o atili aina na te tau, o nā fwoi o pēra o tutu. Vaenga e lua, te talo I le atua, pray to God. O le ala se mea e whai bea mawhatia lo loto. O le tali whaingofie, te talo I le atua. Prayer is one of the greatest gifts God has given us, yet it is often one of the most underestimated. O le te talo, e le na o le ole I le atua, mo mea tātou te mana o iai. O le te talo, o se tasi awala e mawhai ai ona tātou sula whai le atua, ma le loto atoa e tau iai tātou ti ngā. Tātou popolenga, ma mea tātou te le mawhai ona tau aveine I le mālosi o le tangata. Prayer is where we bring our hearts when life becomes too heavy. O se tasi o whai te inga sili o lo o maua le tuspaia o le tala ia hana.
Sa whaipuipo hana ia elekana, pe tai, sa le mawhaiona ia maua se whanau. O penina, le isia vai elekana, sa iaila na whanau, ma sa masani o na whai ma tauemu ia hana o na olona le whanau. O tau mai ele tispa ia, sa matuati ngā lona loto. Sa tangi o ia, sa le fia ai, ma sa alu atu i le whalolea li i e tatalo. O ina, na i e tatalo ma lona loto atoa i le atua. Sa memu ona lau ngutu, a le aise leo na langona. Ina ua ai atu eli le o sitaolanga sili, sa manatu o ia ua o ngā hana. Ana tali atu hana, ele ai, a ua o momoli atu loto i le alii. Le i whata ua ina hana manatu o tangata. Le i tau fia e ia le whaamasinonga po o whaitionga isi. Na ia fua i ana mawhatianga i le atua. Na ia tau to i le atua, a whai te whaamanuia mai a te au, o le afua i o le nei whaamanuanga molona ngaluenga. Sa tali mai le atua i mana o ngā hana, ma sa ia whanau lo nā tali i Samuelu, se tasi o Berefeta Sili o Israelu. It all began with one woman he chose to pray. A tātou wa ai le tusi o salamu, e whaingofia na tātou manatu, o ni solo matungofie po ni pese. E ui le tusia ta vita salamu uma, ai o le tele o salamu, o ana tatalo i le atua. Na ia langa atulia le i taimi o le ita, le fia, le wha noa, le fefe ma le salamo. For David, prayer wasn't just for times of crisis, it was for every season of his life. Le tusia ta vita na langona ina ia whaitau ai tangata, na ia tusia mo le atua, sa ia ave umalo na loto i luma le atua e ala i le tatalo. E le whaatali fo i ta vita, se o mai se whaafita au li tele o na tatalo lea, o le tatalo, o lana awala e mafuta ai ma le atua. O hana na momoli na loto i le atua, o ta vita na avelo na loto i le atua i vaitau umalo na olanga. O la ue whaamanatu mai ai tātou, o le matua whaaleanganga, e le na o le iloa e tatau na tatalo, ai o le tali tonu ma iloa le mana o le tatalo. Spiritual maturity is not just knowing that we should pray, spiritual maturity is knowing the power of what prayer can do. A wao le mana o le tatalo, e le na o le suia o mea o lo o tupu i o tātou o langa, ai mua lava o nga lue i tonu o tātou loto. The power of prayer does not only change our circumstances, it first allows God to transform our hearts. Tusi whai tau, mua Samuelu, mata upu mua, whai upu e sifuluma le lua, se o le sifuluma le lima, ma le salamo, mata upu e sifuluma le tolu, whai upu mua, lima, ma le ono, whai tau whata si whamone. Tautara lawa i elo na loto, o nā ona memo na loto, hele le mona na leo, o whape e ili, o nā o ia, o na whai mai leo ili a te ia, I te ona sa i a whiai, I te alo o nā I le waina, o tali atu hana, o whape atu I a te ia, peri I, ele ai, o a o le whiwhine o ti ngā le loto, o te le inu si waina po si awa, a o wali atu loto le li. Peri I, I te whaala mana pēr lawa I te ose I a whia, I te ala o whonga I te ose I a whia. A o nei, o te whātotua lo olofa, I whia lo loto I lo whaotana, o te pese atu I li, o awa Vai ngā tolu, I wha vai lo langa I le alofa. Build your life on love. O le matua whaaleanganga, e le fua ina I le tele o lo tātou I loa, po le tele o lo tātou awa I le lotu. Spiritual maturity is measured by how much God transforms our hearts, our prayers, and the way we love others. A whai tatu te whi I loa, pe wha pe whea o na ola I le alofa, e te tau na tātou amata I le puna o le alofa moni,
ma o le puna lea o le alofa o le atua. God is the ultimate example of love. O le tala sili na matangofie, o le alofa e le o se tala mai se tusi, se atati whanga, po se mafutanga whare tangata. The greatest love story ever told is the story of the cross. I lunga le sātaro, na whaalia e le atua, le lolotolo na alofa mo i tātou. Ele I alofa le atua ia tātou, o na sātātou atotoa. Ele alofa o ia ia tātou, o na sātātou angawaa. E na ia alofa mai ia tātou, a o tātou anga salapea. O le sātaro, o le wha mauninga lea o se alofa e foa I atu mea uma. E wha maangalo, ma isa alia I tātou, e tusalawa pe tātou tile isa ilia o ia. Vai mai le tusi o Ioane, tātou te alolofa, a wana mua I alofa mai o ia ia I tātou. We love because he first loved us. O lona winga, e lea mata lea alofa ia I tātou, e a mata mai lea tua. A whai tātou te le malama I le loloto lea alofa lea tua mo e tātou. E whainga tā fōi ona tātou ala lofa I le atua, ma isi tangata I le awala o ia wala awina e tātou. O le mafuanga lea na whamatala I Yesu le tala le tangata Samaria anga le lei. Ina wefesilingia le tangata poto I le tula fono, o wailo tua oi, e le ina o le tali atu I upu, na ia whaali mai o le alofa moni e I loa I ngā luenga. E uina ui ane le o si taulanga ma le sa levi ai sa la le fitosoani, petai, o le tangata Samaria na tumu I le alofa mutimuti vale, sa atu, fitosoani, ma tau sie le tangata na manua. Love wasn't just something the Samaritan felt, love was something he did. O na whetala leo Yesu, aluia ma whaifa pena. O le sātau, e whaali mai ai le alofa le atua ia I tātou. O le nā alofa e suia ai o tātou loto, ma se loto o suia le atua e a mata o na alofa isi. Ia whaavailo o langa I le alofa, a wale tangata o I lolo na alafangia le atua, e mawhaio na ia whaalia le nā alofa isi. Spiritual maturity is not just knowing that God loves us, it is understanding that God is love, and allowing his love to transform us so we can love him and love one another. Tusi whai tau, mua Ioane, mata upo e wha, whai upo sifulu male ono, se o le sifulu male iwa, whai tau wha mumole. Whamalulu atu o sisi le tuspa ia. E se o whai tau atu se whamatala ele vaenga lea. E mua Ioane matau po e wha e po sifulu male ono se o le sifulu male iwa e wha pea. O I tātou fo'i, o tātou I loa ma ua whātua le alofa o I le atua ia te la tātou. O le atua, o le alofa lava ia, o le tū mau I le alofa, o tū mau I tonu o le atua fo'i o I tonu ia te ia. O le mea lava le nei, o ato toa I le alofa ia te tātou, ina ia tātou maua le whaamalosi le aso le whaamisinonga, a wai beo ia e whaapea fo'i tātou I le nei lalolangi. E le aise fefe le alofa, au le alofa ato toa, e whaatea e se ina ai le fefe, a wau le mea ti ngā le fefe, o le ua fefe, e le wha ato toa ina o ia le alofa. O I tātou alalofa ia te ia, a wana ia mua I alofa mai ia te tātou. Vaenga wha, o e wha alolongo mai ana I le upu. Those who listen and heed the word. O le matua wha le anganga, e le na o le awala tātou te pūlea e tātou loto, tatalo le atua, po le alalofa I isi. A wā le tangata matua wha le anganga,
e le ola na o na langona, manatu tangata, po le poto le lalolangi. A spiritually mature person listens to God's word and allows it to guide the way they live. Ua matsale evangelia Ioane i sifa matalanga malosi. Saile amatanga le upu, saile atua le upu, o le atua fo'i le upu. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. O lona winga, pe a tātou I loa le upu le atua, tātou te I loa ai lona finangalo, ma le awala e te taona tātou o la ai. Ina o uma aso e whasi fulu lana anapongi, sa tama whaia sa tani e tofo ia Yesu. Sa vai Yesu I le tino, sa fia ai, ma sa iai se taimi whaingata. Ai le tali atu Yesu I ona lava langona, na ia tali atu I le upo le atua. O taimi uma lava na tofo ai sa tani, na whetalai Yesu, ua tu sia. It is written. Na tu Yesu I lunga o le upo le atua. E le na o le upo se mea na ia manatua I le taimi o le tofofonga. Sa avea le upu, ma whaavai lana loto, lana mawhauwhau, ma ana filifilinga. Jesus did not only know the word, he lived by the word. O tātou fo'i asa nei, e whengai matele o leo tangata, o manatu le lalolangi, o tātou lava langona, au le fasili, o le ale leo, o le a tātou muli iai. Awa e whaingofiona tātou whaalongo I le upu le atua, e whaingofiona tātou whaitau iai, au le lui tau moni, o le ola lea iai. Na whetalai Yesu, o le nei, ai se whaalongo iau upu nei ma whaia e ia, o te whaatusaina o iai le tangata poto, o nā whaia lona whale I lunga o le papa. E le whetalai Yesu e poto le tangata o no wana o lona whaalongo, ai o no ia whaalongo ma whaia. O le esenga lea I le vau le I lua le upo le atua, ma le ola I le upo le atua. This is the difference between knowing the word of God and living the word of God. Tusi whai tau, ia kopo, ma tā upo I mua, whai upo I losifun ma lua. Ma le lua Timoteo, ma tā upo I tolu, whai upo sifun ma le ono, ma le sifun ma le fitu. Whai tau whamole. O le upo le atua e te tauna sui ai, le awala tātou te mawhawhau iai, le awala tātou te whai ai filifilinga, ma le awala tātou te ola ai I aso uma. O le upo, e te iai o tātou loto, e te iai tātou tatalo, e awa uina e tātou e alolofa, ma e whausi ai lo tātou langa I lunga o se whawai e tū mau. Those who hear and obey the word of God do not only understand his will, but allow his word to guide their lives. O e whaalongo mai ana le upo le atua, e le ngata ina tātou lātou I loa le whinangalo le atua, ai lātou tu uina fo ilana upo, e te io lātou o langa. Spiritual maturity is not measured by how much of God's word we know, but by how much of God's word we live. E manu e te lelo sunga teitai, te mawhaleanganga nove, veila au malitina ia penina, whawhatai te le lava mo whatuanga whaleanganga, mo I tātou ai mai se tupulanga ma le anga sa. E manu e te le teitai ma lato kampani ese, ai e ola le kampani o le anga sa soifo.